Kamuva emva kwamalanga amathathu sibuya ku-Good Friday kodwa ama-branch awasazwani. iDondona isazwani neDeepdal ngoba iDeepdal ifike ku-Good Friday ingabhadalanga imali yesiphekiso kodwa bafola ilayini kuqala phakathi kwabantu bonke bavele bangenelela badla kundlula bonke abantu kodwa imali yesiphekiso abakayikhiphi. Nayo iDondoni abayifuni enhlazatshe ngoba umfundisi wabo uthe akanikwa isikhathi sokushumayela washaya ishantshi ukuthi iDondoni ikopela amaculo enhlazatshe bese iwini competition yamakhwaya. Ne-Emelo ayifuna ngiwo wonke ama-branch ngoba yakhipha i-CD nje, since ikhiphe i-CD ne-music video izenza ngcono. I-youth yase-Emelo, i-branch yase-Emelo izenza ngcono ngoba bakhiphe i-CD ne-music video, bahamba ama-gospel show ku-TV sebayitshela ukuthi ngama-celebrate, abasafuni ukukhuluma nabantu uma baye kuma-Good Friday. Indaba yamabandla inepolitiki, indaba yasesontweni inenkulumo. Ungababona abantu bagcoka ijoyini bacula bahamba estradini uthi hayi le bandla leli ibandla eli-right kunobumbano kumnandi. Hamba ku-Good Friday, ipolitiki ebuya emva kwe-Good Friday yiningabi. Kuze kungazwanwa le epulpit kubafundisi kuthiwe yindaba umfundisi bani anikwe ithuba lokushumayela ngoLwesihlanu, ngoMgcibelo nangeSonto makuvalwe iGood Friday. Umkazibani yindaba anikwe isikhathi sokuthi amemezele imemezelo nokuthi iGood Friday elandelayo yonyaka ozayo iyoba kuphi. Yindaba kungabanga ngumkaBishop ozo-announce lezo zinto. Ngiyesaba ipolitiki yasesontweni bese kuthiwa umfundisi Zibanibani udle imali yesonto, nimbona nje ehamba ngeToyota iFortune kulonyaka ophelile. Kuke kwaba namahebezo ukuthi ibranch yaseBetali ayikhiphanga imali ethile. Hawu, since kwavela lawo mahebezo umfundisi waseBetali hamba ngeToyota iFortune. Ngiyayisaba ipolitiki yasesontweni ngoba inzima ukuthi umuntu ayichaze kahle ngoba nguloyo naloyo uyayazi indaba kodwa kuthiwa akayichaze nje kahle akakhoni. Yiloyo naloyo kunendaba ayaziyo futhi uyayifafaza, ufuna wonke umuntu wale bandla ayazi kodwa bese kuthiwa ake ilandelelwe kahle le ndaba uvela amele ekudeni athi hayi kwabani ukuzondwa. Abenza abakwenzayo sithulile nje siyabuka. Ngisho noma kuthandazwa othandazayo ophethe i-microphone lothi uma thandaza simuzwe sonke, siva la elimini ukuthi njoba thandaza manje lamagama lawa siwacondise komunye ahola naye leli bandla.